X kiti Salcha te Pathen Natoh ho bungkha chang khana pa chang somni la gup chan athupi jisun thagau theng atepe chang khat vo Theophilus le khamas a chu jisu thilbol le athuhil ki patil thudol zo se changni thagau thenga asol cha thlen ho thu ape zowa ama la towa a umni geza thu chu kasut a hi chang thum gimgen thei atho zovin chu che Salcha ho chu het phot na tam ta to thon a hingin akimu sa in nisom li gezin a hengowa akila azin Pathen gam thudol asejin changli chule ama ho to aum khomin ama ho chu hi che thu hi apen nang hon Jerusalem da tha hi un pa thu tep keza ko na naza uchu nga zingun changa izinem itile zon chun tuza baptize achan sa ahin nang howang tukal ni phabep zole thagau thenga baptize na chandingu ahi ati athupi jisu wana akalto changu hichun ama ho ahung ki khomun aza a pakai tu ahi Israel te gam na kile do sa ki dingham tin adongui changsagi chuin aman aza uwa pan achamchama athunei na a angai to a agot phat le ni kho chu nang ho he ding dol a hi poi changgit ama wang thagau theng na chunguwa ahung hlun teng le nang hon tha na nei dingu a hi chule nang ho Jerusalem a zong Judea gamsung sia le Samaria chule leise chung gamzo sia kolmong geza kathu he to sa na pandingu a hi ati jangko chuin thu hicheng chu asai zovin ama hon avet vet pet ta un ama la to vin a umin amit muwa konin meithang khanin atol mangtan a hi changsom chuin akal towa wanlam avet vet pet ta un vevin pon bang silmini akengowa ahung dingin changsom lakhat mi te ni chun Galilee gammi ho ibola na dinova wanlam na vet zinguham hichi jisu nang ho ko ma ko na wana kilato hi wana akal to namu bang banguwa hi hungding a hi atilone athupi Judas khel seizui khat akithan be changsom leni chute in Olivet mola kon chun Jerusalem akile tawe hichu Jerusalem nai ahin cholnga ni lampi bo ahi changsom la thum chuin athunun a umnaw chungnung dana chun alut to tawe Peter le John Jacob le Andrew Philip le Thomas Bartholomew le Matthew Alphaeus chapa Judas Jacob le Zilot Simon chule Jacob now Judas hichang chu ahi ve changsom leli hite ho chengse chu nume phabep to Jisu nu Mariam to aso pite ho to lungkhat ta in gun chu ta in ataw zom jing ta ve changsom langa hichipet chun sopi ho la a pitel ading do in mi pi aki khoma chu mi zale som ni zen a hi ve changsom lagu so pite ho Jisu man ho lamkai za pang Judas achung chang thudol thagau thengin David kama asai sa Pathen lekha bu a thu chu agui hlun ding thu ahin changsom la sagi izinem itile ama chu ei ho la a kisim tha ahin chule hichil hacha munjong hi changa ahin changsom laget aman khangi lo man sumin leimun khat alamin a khup bon achun atumpi apo ke in agil zo si ahung do tan ahi changsom lako hichi thu hi Jerusalem cheng zo sen he so ke je hiti ho chun hiti chun ama ho pawin chu chelei mun min chu akel dama asa tawe hi chu thisan lei ti na ahi changsom ni izinem itile lekh
labua akisune ama namun chu ong hen chu a chun koima hi hen chule avai po panmun chu midang chang hen ati chang som ni la khat hizi chun zonin baptize achan sa pat pakai jisu ei ho a ko na la to wa ni geza chang som ni la ni ei ho la a ama achile ahung le lai sung sia ikiloi khom piu hi chemi ho la a mi khat ama thodo ki hetu sa a ei pan pi dingu thu a hi ati chang som ni la thum chu in mini Barsabas atiu Joseph amin chum Justus chule Matthias hiteni chu a anguwa atung do un chang som ni lali atawun vo mizo se lung he so pakai Judas chu ama mona chedingin hichela cha na chule Salcha a apan athatan a hi chang som ni langa hichipan munchu lodinga hiteni koizo hi na hlenem neivit saun ative chang som ni lagup chuin ama hon hiteni dingchun wang asanun a hi le Matthias min ahung do tai hichun ama chu Salcha som la khat chu to akisim tha tai Salcha te Pathen Natoh ho bung khat chang khana pat chang som ni lagup chan